Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 25 salı kunu. Ukrayna Tış İşler Nazirligi Kenya dünya haritalarında Kırım yerini nezaret etmeye başladı. Nazirlikte Kırım Ukrayna darleyhasının ikinci basamağına başladılar. Maksadı Ukrayna Kırım'ının Rus yarımadası olarak yanlış belgelenmesini gözetmektir. Birinci basamağı basılgan ve elektron haritalarga ait edi. İkinci basamağı ise navigasyon sistemalarına bağlı. Tış İşler Nazirligi lakayt olmagan şahıslarını işbirlikке çağıra ve yarımadanın işgal olmagan olarak göstergen mahsulat hakkında haber etmeye çağıra. Nazirlik istisalcı şirketlerge elçihanelerden müracaat etip, halkara hukuk ve tanılgan sınırlar hakkında hatırlatıp, navigasyon sistemalarında hatalarını düzeltmeye rica edecek. Kreml tarafından idare etilgen Kırım Yukarı Mahkemesi'nde ilk sefer Ahtem Çiğoz'unu soruşturacaklar. O, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin yetekçilerinden biridir. Fevral 26'sı işi boyunca geçi. Advokat Nikolay Polozov'un sözlerine binaen, bütün bu vakit devamında Ahtem Çiğoz'unu da sorguğa çekmegen ediler. İmayesi kabatlayıcı tarafının bütün delillerini öğrenmeye isteydi ve tek bundan son sorgu hakkında bildirecek edi. Çiğoz'un işi boyunca 200 soruşturulgan. İnsandan tek biri ona karşı çıktı, dep koştu Polozov. Ahtem Çiğoz'unu FSB 2015 senesi yanvar ayında tuttu. İşgalci hükümet onu 2014 senesi fevral ayında Kırım parlamenti yanında Ukrayna toprak bütünlüğüne kul tutup mitingini hazırlaganını da kabatlay. Bir ay evvelsi Kırım'ın sahtı yukarı mahkemesi Ahtem Çiğoz'un tevkifini oktyabr'ın 8'ine kadar yani da 3 ayga uzatkan edi. Ukrayna harbiyleri Zaytsevaga toplar ucumunun akıbetlerini gösterdi. Bu işgal etilgen Gorlovka civarındaki kasaba. Rusya ücretli askerleri hafif silah, büyük kaliberli pulemyotlardan ateş açkan edi. Başta ot yanıp tutaştı. Sonra ateş mesken evlerge geçti. Neticede 3 ev temelinden yandı. Началося часов 10. Saat onlarda başlandı. Ekip atlav. Uzun vakit devamında ataydılar. Saat 11'de toxtadılar ve yangın başlandı. Bütün kasaba sakinlerinin çaptık. Горелся один дом, потом загорелась трава возле дома. Bir ev yanıp tutaştı. Sonra ot. Bir şeyden yandırıcı kurşunlar ile ateş açtılar. Damı yanmağa başladı. Hem yerli ehali, hem askerler söndürmeye tırışaydı. Aksalda, mesken evlerde yanar idi. Ukrayna faali Vladimir Balukh'ны ise Kırım'da advokatsız mahkemeye eteler. Yakında Nevbet'teki mahkeme toplaşığı geçti. Onda Balukh himayenin olmaganına itirazını bildirgen edi. Fakat mahkemeye bozuluvlarını görmedi, de bildiren yerli jurnalistler. Şart olarak çağırılgan Rusya FSB hadimleri Nevbet'teki sefer sebebini anlatmadan mahkeme toplaşığına gelmedi. Bunun sebebinden mahkeme toplaşığını iyulning 27'sine geçirdi. Kırım'ın çöl tarafından fermacı Vladimir Balukh işgalinin birinci günlerinde Oz evinin damı üzerine Ukrayna bayrağını kotarıp belli oldu. Bunun ile Rusya pasaportundan vazgeçti. Onun vatandaşlık mevamı takipke sebep oldu. Balukh'ны sanki silahının saklanılması için tutup aldılar. Donald Trump'ın memuriyeti Rusya'ya karşı yanı cezalar hakkında kanun lehasına kol tuta. Bunun hakkında Ak Ev'nin matbuat katibi Sarah Sanders bildirdi. Haber eten New Daily News neşiri. Hatırlatam, Amerika Koşma Ştatları Kongresi'nin palataları kanun lehası boyunca anlaştı. Vesika Rusya'ya karşı olgan sınırlarını tasdiklay ve yanı cezalarının kırsetilmesini nazarda tuta. Bundan da gayrı Amerika Koşma Ştatları prezidentinin cezalarını Kongresinin razılığı olmadan lahu etmek hakkında marum etti. İyunde Amerika Koşma Ştatlarının Senatı bu vesikaga kol tuttu. Aşağı palatada gelecek haftam vesikaga rey verecekler.
Мемориет Русияге низбеттен олған қаты мевамға қол тута. Шу жүмледен жазаларыны кірсетмек меселесінде. Ақ эв қанунли қасына өз тізетувлеріні кірсеттіве. Шымділек она қол тута. Русияге қаршы теклиф өтілген жазаларыны кірсетмек үшін Сената кешімізге девам етежекміз. Украина вазиеті бұтынлей ал етілмегенже жазалар сақланылacak. Авропа бірлігі Украин аяққабы үшін бергені ләғу етті. Бұның ақында иқтисадин кеша ветті жерет назиранын муавені Наталья Микольская 5 канал эфирінде білдірді. Оның сөзлеріне көре сонки вақытлары Украин енгіл санайсы юксекин кешафыны көстере. Украинада япылған аяқап олдықча рекабетчедір. Украин шеркетлері аяқапыны приват лейбл принципі бойынша тікмеге башлады. Шеркет аяқап таслағаны ала. Өз башына мальземе фурнитураны сатын ала. Аяқапларыны Украина территориясында текеве, sonra Авропа бірлігі чаршыларына ихрач еті. Украинада Русия стилясы Финляндияға сынарларының хавсызлығына диққат етмеге сілтем берді. Бұны Финляндияда Украина елчісі Андрей Алеферов білдірді. Мемлекетінің Русия Федерациясы елі 1200 километрлік сыныры қомшысының истәлей табиаты олғаны қында тарихи қатырасы бар. Шының үшін финлер өз ордусының арби азарлығыны сақлай. Шу жүмледен Украинаның ярдымыйын, Қырымның ишғаленден сон фин қануниеті мудафаасы асында денішті. Мемлекетні енді тек дегер мемлекетлерінің арбейлерінден дегілді, танылмаған ешіл адамчықлардан да қорумаға мүмкін олды. Якын планларда мелес истелясына қаршылықның халқара лейхасы туты. За инициативою Финляндии 14 країн в Гельсінкі. Финляндия тышыбесынен 14 мемлекет Хельсингті мелес телеклеріне қаршылық бойынша АБ Венато меркезінен тешкилетілмесі қындаки анлашманы имзалады. Украина ве Финляндия президентлері бұсіне башында меркезнің ішінде Киевненде иштирак етежегі аққында анлашқан еді. Семинар ве мутихасыслар иле анлашу фаққында да анлашма бар. Меркез келечек сене январның бірінден ишлемеге башлайжақ. Ішінде Украина экспертлері де иштирак етежек. Русия ишғал етілген Қырымда да бір электрик станциясыны құрajақ ола. Яна объектны ярымадының арби тарафында құрмаға істейлер. Бұны Русия Федерациясының энергетика назирінің муавinin Вячеслав Кравченко білдірді. Ал азырда Қырымда 2 қыздырыжы электрик станциясы құрыла. Ақмежет ве Ақярда бірінші блокларны кележек сене бірінші ярысында ішлетежек олалар. Урметлі сәржелер, бұдағыға бұл сонки хаберіміз еді да дачок хаберлерні Укринформ сайтында оқой білесіңіз. UATV елі олыңыз, сағылықнен қалыңыз. Көрішкенже.